fant, razumem, razumem, to pa je zapleteno, Škoda. Ja. Evo, ne, a zdaj bo službo? Ja, razumem vas, gospod. Ja, stari, delam na SOS telefonu za samomorilce. Nehamo na liniji tipa, ki ga je pustila bajba. Bogi. Ja, nehajte jokat, gospod, no. Ja, ne jokat. Veste kva, bom jaz probal poklicati Andrejo, pa ji bom rekel, da se vrne nazaj, ker to res ni bilo kul. A je v redu tako? Ja, sam cifro mi dajte, ja. Andreja. 4-1. 5-5-2. Evo, kul. Bom jaz poklical, pa sva na vezi. Držite se. Ja, živijo. Aj to. Lepo te, kaj? Ja. Eva, Anja, Klara, Marina, Kaja, Metka. A? Stari, od zjutraj cifre 12 sveže sanskih bejb. Zato boš ti... Dobra taktika, a? A si ti sploh prekinul neki sveče zmer? Kaj? Sveče? Halo? Ne, nisem vam, Ja, ne, nisem se z vami, gospod. Halo? Ne, gospod. Halo, prosim? Ja? Koliko ste pa stari? Bom pomagal, ja? Kje pa živite? Ja? Ste sami doma?